بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أري عندك دي درس القرآن heewude annduɗen heɗi wurtana bani adama hollamo laawol ko o rewata fino feƴƴina gurdam makko ɗam. haray alqur'ana o no jogii qissaji ɗuuɗuɗi, e nder ɗi qissaji corteji goo haɗay ko ɗin qissaji ɗon tigi ɗi innitira. qissa waɗɗo ɗon ka nder alqur'ana cortewol ngol innitire noon, ngol inne cortewol kaariwol ko qissa fi ɗum ɗon waɗano ka nder cortewol. haɗa allah subahanahu wa taala ɗi qissaji ɗo waɗanen ka alqur'ana ɗo goɗɗi goono toon ko tabintingol wondema allah ko gooto. holla o qissa ɗo an tigi yi'a no feƴƴiri noon a annda allah ko gooto. qissaji goono toon ko hollayɗi wondema nde finde limano no wonata yewtede e mum, a yiyay alamaji mandeji mum ɗin tawa ko yewta ɗo kon ko non wonirta. fi limano on tigi dara tawa ɗi o qissa ɗo no tabintinde ɗum ɗon. qissaji goo ko fi wurnutugol haqqille bani adama yo waaw taskade, o waawa miijito, o miijito, o sendindira hakkunde goonga e fenande, o sendindira hakkunde soobe e samakala, o annda ko o jogito. qissaji goono toon ko tabintingol nulaaɗo sallallah alih wa sallam e mofte maɓɓe ɗen e ko diina ko ɓe jokki ɗon, sifanoɓe woɓɓe adinoɓe ɓe rewnoɓe ka ɓe rewi ɗon, fii kamɓe kadi ɓe wawa rewde ngal laawol ɗon ɗe. qissaji goo no woodi ko hollugol wondema allah no jippine sariyaji e hoore ndi leydi, wonɗo wo wonɗo rewa e hoore ɗin sariyaji ɗon. bi maana hay gooto yaafatake rewrugol ɗin sariyaji ɗon, bi maana hollugol mo golli ko moƴƴi, joddi makko ni ko moƴƴere, mo golli ko boni, joddi makko ni ko soñdia, mo wakkilike o heɓay polgal, mo aami o heɓay koyeran. sifa ɗin piiji ɗon, ɗin sunnaji allah ɗon kadi allah hollayni e nder qissa. joni noon bani adama no annduɗen noon allah subahanahu wa taala o tagimo, o waɗi piiji tati e makko. ɗiɗo piiji tati haray himo wondi e majji, gurnan ɗam makko ɗam fof haray mo wondi e majji. o tagimo, o waɗanima haqqille, ko ɗe haqqille ɗo faamata piiji ɗin, haqqille ɗen faamata piiji ɗin. o waɗanimo ɓernde, ko nde ɓernde ɗo yiɗata ma aña. haqqille ɗen hooloto kañum, wondema ɗiɗi no ɓuri wootere, ɗiɗi no ɓuri wootere, haqqille kañum no hooli ɗum ɗon. ɓernde kañum ko yo yiiɗu ma aña, ɗum ɗo no welalan, ɗum ɗo no mettalan. ɗum no nder bani adama ga tawti noon ndu ɓanndu wondu memminade ɗo, ndu ɓanndu wondu memminade ɗo, e tere ɗo, e ɗe haqqille ɗo, e nde ɓernde ɗo, ko ɗiɗo tati woni fi bani adama. o bani adama ɗo ɗiɗo fof no fagge, hiɗi ni'ire goɗɗum. haqqille ɗen ko gandal ni'irte,
adda gandal ngal on tigi haqqille ɗen yaaja ɗe janɗa ɗe huutore ɗe nafa amma ɓerde nden ko limano on sembinde e mayre nde yiɗa ko moƴƴi nde aña ko boni nde yarlo nde muñño haa on tigi heɓa nafoore fodaade ɓanndu noon kayru ko ñaamete e ndiyan ndu ne'irte sino ne'irama ɗum ɗon kayru kadi ndu waawa memminaade ndu fonto ndu yaha ndu ara si on tigi waawa heɓde ngurdam ɗam qur'an on noon e saa'i goo aayaji goo haɗa no yewtude en fii ne'ugol ɗe haqqille hollan haqqille ɗen ne'irte e saa'i goo honde nde ɓernde ne'irte e saa'i goo honno ndu ɓanndu ne'irte hannde en yewta ɗo qissa si tawi waktu on waawi en newnande yewten fii qissa woɗɗo ka suratu luqman ɗulle ko ɗi wasiyaaji ɗi o wasii ɓiɗɗo makko on luqman ko lolli konguɗi karamakoɓe ɓen ko tawi ko ɗum ɗon sembina wondema ko aaden okkanoɗo hikma wona o annabajo ko aaden mo allah o okkuno hikma mana ko wonno hikma ko yaajugol hakkille e feewugol golle e feewugol konnguɗi hari allah no okkimo ɗum ɗon konnguɗi makko ɗin no ɗuuɗi e nder ko yewta kon ka defte e ka tariha kono ɗi ɓurɗi sellude ɗin ɗi ɓurɗi wonde battinde ɗin ko wonɗin ka alqur'ana ɗo allah subhanahu wa ta'ala on addi ka suratu luqman ɗo surtewgol ko kanko innitira sabu o wasiya mo wasii ɗo allah on yewti fii piiji ɗi annduɗa neɗɗo on o wata wuurude o heɓa gurnan newiɗan o heɓa battane moƴƴo o yoɓoye joddi moƴƴiri laakara si tawi ɗiɗo piiji hawtodiral e makko piiji gono gaa ko telemma ka diina ɗi yoori ko yewtuɗen kon telemma ka aqida makko ka finde ka limanu piiji gono gaa ko telemma ka dewal telemma ka dewal piiji gono gaa ko telemma ka huwodira joni ɗiɗo fof ɗi battina e neɗɗo finde neɗɗo nden limanu makko on battina e makko no wona sabu o wona aaden malaɗo no wona sabu kadi onon ka maleede sabu finde nde o mari nde ka dewal kadi dewal ngal o jokki ngal no wawa waɗudema o wona aaden malaɗo ma angal dewal ngal no wawandemo aaden o malaka wona malkisaɗo wona hayruɗo o ronka naftorde gurnan an allah okkurimo e saa'i goo dewal ngal no wawi sellude haɗa limano no woodi kono on tigi fuutore goɗɗum ka huwodiral hakkude makko e tagu allah ngu o borre telemma ngon sengo ɗon o wura gurnan kanuɗo joni ɗen arde ka ayeje en jangge kanje tigi accen ko suura on fuɗɗori kon e ko suura on sakkitori kon janggen ayaje fi qissat luqman taw yewten fiiɗe ɗo a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا آية جدو أنا قسم ودرل كدفتر القرآن على الله كو آية قصة فقري وأنما الله سبحانه وتعالى ونقول له وأكي لقمانا ويأتيكم حكمة الله فلنتيني دو واو نوك واو القسم لام لام التأكيد قاف قد لام قدر ولا للتحقيق يعني دي دفو كسم بيني دي حالكم في حالكم كصوبة جوكا يكو حقيقة وانا يودي بلت كنون تيجي ولري كصوبة من أكي لقمانا كويتكم حكمة بمعنى نيني بيرنون الله ودني مدن دو كهاني هكور دون كجرنو قول الله ولتنوم أنشكر لله أو جرنو الله ولتنوم بيرو أحب أكامل ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه iwi hande kadi e fi lukmana yehi fi fo kala jannuɗo moƴƴere nde allah waɗanimo hara yo andu konko woni jarnude ɗon ko nafa makko kanko tigi wonɗo jarnude on wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid mo dulli kadi moƴƴere ko waɗana ko o jasinide o hayfini fi mayre teddinali fima hede awa konko waɗi ɗon lorrata allah hay hunde sabu allah subhanahu wa ta'ala ko o galon ko weltiniɗo mana ko hanuɗo weltanede ko wonaɗo weltanede kadi ala wasni fa'il ɗo allah wi walaqad atayna luqmana alhikma ɗo allah inni min okkumo sifa ɗi piiji ɗo ko hasi kon ko sabuji mon ɗin waɗata kono a waɗantaɗi hoore ma a wataɗi heɓande hoore ma goɗɗo no ɗaɓɓa gandal kono o wawata heɓde hikma on ko si allah okkorimo mana allah ɗum ɗo okkore on tigi woni wona kanko woni faggitanade oɗo o okka ɗum ɗo jawdi hiɗa ɗaɓɓa ndi heɓa gandal ngal kadi ɗaɓɓa heɓa kono heɓugol hikma ñeeñal e faamu yaajuɗo annugol piiji ɗin no ƴettikirte annugol piiji ɗin no jogorte no waawugol waɗde piiji ɗe kadi haana waɗeede ɗon saa'iɗi haana waɗeede ɗon ɗum ɗo ko allah on waɗanta neɗɗo ko ɗum woni ko dokkal joni allah subhanahu wa taala luqman o ɗo ngal ñeeñal e o faamu yaajuɗo ɗum ɗo allah on okkumo oyni walaqad atayna luqman al hikma min okku
wona wakkilare makko nen ɗum heɓinimo ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala noon suɓike o tawi oɗo neɗɗo no handi e ɗum ɗo o waɗanimo eɗon andi neɗɗon kadi haray no e makko piiji goo ɗi o handata e mo yiyata mo handi e mo waɗanama haɗa ko e makko yiyata oɗo no handi e mo Allah waɗimo himo handi e heɓugol sifa ɗum ɗo sabu ko o wondi gon e mum Allah o hokkurimo ɗum ɗo ko wiyete kon o hikma enen ɗe inna ñeeñal eɗen inna faamu yaajuɗo eɗen inna feere eɗen inna honno wedelan huɓɓidagol piiji ɗin anda no ɗi ƴettitirte wawgol jogitagol hunde saa kadi hani jogeede ɗon ma waɗugol hunde saa ene hani waɗede ɗon hara si goɗɗo yi'ima hiɗa waɗa ma o ndaali ko waɗɗa kon o felatama goɗɗo wiyata a hanno ɗum ɗo waɗe ɗo ka o tawi no waali ɗon ene ha ɗo ɗum ɗo ko ɗo tigi hani wadde joni noon heɓugol sifa ɗen pehe ko Allah subhanahu wa taala hokkata no naamo kala Allah on hawrininte ɗin piiji ɗon goɗɗo no heɓa gandal hono e saa e goo o waɗa goɗɗum jama fof inna a tawno ni o waɗuno ko ɗum wonno hanude kono ka o waɗi ɗo fof inni no haani a ko ɗum ɗo woni heɓugol arsikere heɓugol hikma heɓugol faamu yaajo yettugol Allah ngol no jeeya e dewe Allah ɗin subhanahu wa taala mo yettimo Allah subhanahu wa taala ɓeydanamo mo yawanimo Allah o ɗuytanamo ma o lettamo sabu ko yawanimo joni ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala udditiri qissamo Luqmana woni yewtude wa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah ko annulaɗo wona yewtede ko ya andu hunde waɗno ko honɗum waɗno andita ma anda nde Luqmanu haalanno ɓiɗɗo mum o tawi himo waajademo inni ko an yo geɗal am wata shirkan Allah id qala Luqman libni ko baaba woni yewtude ɓiɗɗo ko woni kon hakkunde baaba e ɓiɗɗo no luggi moƴƴa baaba no yelani ɓiɗɗo kala ko yelani hoore mum kala ko faalanaɗa hoore ma kadi aɗa faalana ɗum ɓiɗɗo ma kala moƴƴere nde yiwɗa ma nde heɓuɗa sago ma ɓiɗɗo ma o heɓu joni noon si Allah okkorima moƴƴere sago ma ko a ƴettini moƴƴere noon jonna ɓiɗɗo ma o kono no woodi piiji goo ɗi jonnataake ko ɗi hollete on tigi yaha o ƴetta a watamo ƴettude jonnama ko a hollumo inna hinoɗa o immo o yahana joni noon o ɗo ɓiɗɗo makko on o sappantomo woni piiji ɗi kañum ɓiɗɗon hani wadde ɗin fiyo heɓude moƴƴere nde o yelanimo nde joni noon ɗo ko piiji waɗeteɗi e piiji woɗeteɗi mana piiji ɗi waɗatake Allah subhanahu wa taala on e nder qissa on ɗo o fuɗɗorani ɓiɗɗo makko on ko waɗatake kon ko waɗatake kon o fuɗɗoranimo ɗum o wi la tushrik billah la tushrik billah wata shirkan Allah ko honɗum woni shirku ko kafidugol woɓɓe ɓe hawta goɗɗo si hawtama hara innama shirku joni noon ɗo ko wonɗe yewtude ko wata Allah hawtita e hay e hunde ma hay e gooto Allah on koye wonu bajjo kanko tum e nder alhaaliji ɗin fof koye waɗumo bajjo ko ɗum innete alwahdaniya joni noon kafidugol Allah e goɗɗo ma e goɗɗum haray ɗum ɗo ko ɗum wiyete shirku shirkuji ɗin noon no serti janni no woodi mo waɗi ɗin ɗon haray hay siko julɗonu haɗa o yaltiga nder l'islam no woodi piiji goo ɗin ɗon ko shirku haɗay kono ko tosoki ɗi mari junubu kono ɗi yaltinta on tigi ka e nder julɓe ɓen o inne o wonti kefeero
wala ɗin détail ji ɗe wonno yewtude ɗo ko anndingol wondema qur'an o wiiɗo inna shirka la zulmun adim bo shirkangol allah kafidugol allah e goɗɗo ma e goɗɗum haray ko tooñe moolanaade ko honno innete zulmu e haala arabu ko waɗuɗo shey'i fi gayri mahalli ƴettugol hunde nden waɗande kadi hanaka waɗede ma tajawusul haddi ma feƴƴutugol keerol ngol ko tooñe waɗugol hunde nden kadi hanaka waɗede ɗon kadi ko tooñe joni noon telemma ko allah subhanahu wa ta'ala kafidugol mo e goɗɗo ka dewe ma ka ɗaɓɓirgol ɓe ma ka moolorgol ɓe ma ka ɗaɓɓirgol ɓe faabo allah e kaari hawtindira ɓe ɗum ɗo woni shirku woni tooñde ko honno tooñe ɗe woni a waɗi hunde nden kadi hanaka waɗede allah ko kanko tum tagi ko kanko tum wonni ko kanko tum woni arsikude ko kanko tum warata ko kanko tum immintinta ko kanko tum hasbata ko kanko tum naadata goɗɗo aljanna ma yiita ɗum ɗo no tabiti jon haqqille fof no hooli ɗum ɗo lanɗo ko o laami o innata ko min tagi kaari e kaari mo wayno wiide miɗo waawi kaari miɗo waawi kaari mi waɗa e kaari mi soka e kaari mi piya e kaari mi jatta e kaari mi waɗa e kaari ɗum fof mo waawi wolle kono wada wiide ko min tagi kaari sabu kanko e hoore makko o annda honde to maari kas e hoore ndi leydi kanko e hoore makko o annda manna ko allah on tun tagi joni noon si taguɗo on jarnama goɗɗo go kadi wattama ɗon ɓe ɗiɗo ɓe jarnama nde wootere haray allah golluɗo on kanko o tooñama itti noon e sikke si tawi goɗɗo go jarnama kanko accama kanko yo tagu goɗɗo go jarne kanko yo arsigu goɗɗo go weltane haray ɗum ɗo woni shirku woni tooñe on tigi waɗi hunde nden kadi hana wadde o feƴƴintini keerol ngol ko duwano hattude ɗo joni saɗa on tonga ka goɗɗo si waɗani goɗɗo o inna a jarama albarka saɗa on tonga ɗum ɗon kono ko fellutugol wondema ɗum ɗo ko kay oɗo iwri wona neɗɗo fellutude ɗum ɗo koko allah iwri allah waɗi oɗo sabu piiji ɗin fof koko allah to woni iwrude koya jaɓu wondema ko lillahi l amru min qablu wa min ba'd piiji ɗin fof ko allah jogiiɗi kila ka fuɗɗi ha kalanni ko adino e ko sakkitino qul inna l amra kullahu lillah piiji ɗin fof o juuɗe allah woni joni noon jaɓa ɗum ɗon haɗa innali ko allah e kaari si hewti ɗon haɗa a kafiɗi allah e goɗɗo ɗon ɗo noon hana allah jaɓata kanko allah no wii ga hadisaji kudusi wondema kanko himo alɗi ɓuri ɓe o kafida ɓen fuu himo alɗi ɓuri ɓe fof mo kafidimo e goɗɗo kanko o yaafanto kafida ɗon e muɗum onna koko kafuɗen ɗo min mi accanima koko kafaɗen ɗo en ɗiɗo min mi accanima si goɗɗo kafi allah e malaikajo allah inne accani malaikajo mana yo malaikajo on yoɓu on wonno ɗo sirkande allah e malaikajo honto malaikajo mari koyo sik tawi kadi ko annabajo o takkiduno e allah allah ene accani annabajo yo annabajo yoɓu annabajo no maapi fi hoore mum deññande honno mari ko yoɓa goɗɗo siko noon kadi siko waliyajo siko kafidi allah e waliyajo waliyu
on no gari Allah inna heemi mi accanima ko kafida den ko hawtu den kon do ko be kafen ko mi accanima yittu bi maana joni am accanima ko hondo bi maana dum non ko holli wondema ɓeeɗo fo yawmal qiyamati e mala dole hay fus kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram yawmal qiyama hay goto ala dole hay fus Allah pet kam wana malaikajo wana annabajo wana wali wana shaykhujo wana laddo wana lamaɗo hay goto mala dole joni si innama joni Allah accani kaari mana kaari ala ko waɗa awa joni ko jommum wona jonnitede mana jommum inna o joni ko yoɓata hoore ɗon noon ngal ɗo mana ɗa rondi awa ɗo rowtirtake ɗo shirku on koko ɓuri e hulɓinade kon telemmaka diina ko ɗum ɗon Allah subhanahu wa taala adori ɗo o haɗi ɗum ɗon taw la tushrik o andi sadi aji ɗin sino arde ko waɗe e acce o issa ɗo tigino ɗo fii ko honno ɓiɗɗon waɗata e ko honno ɓiɗɗon accata kono o fuɗɗori issa on wonnama yo reeno wato shirkan Allah subhanahu wa taala feƴƴen noon wa wassayna al insana bi walidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان أنا من وصيك أو نت وصيك مو بمكو أصل وصية كوكو وقت باو يوتو دونكم ko waɗete ɓaawo yewtu ɗon gon ko ɗum innete wasiya ko ɗum aslu mum on bi maana simi fokkiti yaltugol ga suudu min no pay ko gum awa on tuma on yaha waɗa hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari bi maana mi wasiki ɓe ɗum ɗon simi yalti ɓeyne kadi mayɗo on wasiyi si o maayi hunde kaari waɗa e hunde kaari waɗa manna ko ɗum woni aslu on eyi kono no yaajoya ha wonta waajagol neɗɗo hara wona ɓaawo makko tun hay tawde makko wona ko waaju wasi on joni wonta waajagol neɗɗo fiyo waɗu goɗɗum ma fiyo accu goɗɗum nde wonno noon nene e baaba no adi ɓiɗɗo ko jokkitowo haray ko ɗo wiigol wasiya on ɓuri haanude yewtude fi muɗum mana nene e baaba no yeeso ɓiɗɗo on no arde takko ɗon joni awa neɗɗo on o wasiyama fi yo toppito mawɓe makko ɓen ɗiɗo yo toppito nene makko e baaba arabu ɓen kamɓe saygoɓe innen ko baaba e nene enen ko pular ko ɓuri kam ko nene adorde inne nene e baaba ɓayru ɓe ɗiɗo noon ɓe wasiyama fi mum aya on ɗo tentini fi goɗɗo e maɓɓe ɓe ɗiɗo ko ɓe ɗiɗo noon kono aya on tentini fi goɗɗo hamalathu ummuhu wahnan ala wahn yumma makko mana rondinomo mana wonno sowiɗo e makko e hoore lo'ere fawtinde e lo'ere kadi mana debbo on no anda telemma ka fi ɓandu e ko yangi haɗa gorko on no satti ɓuri debbo on haray piiji sattude goo o wawataɗi haɗa ɓandu makko no taɓanaka ɗum ɗon ɗon ko lo'ere goo joni noon si tawi o woni sowiɗo himo rondi goɗɗum ko teddi reedu ɗum woni janɗirde wo ko noon kadi lo'ere nde woni tiiɗirde e makko innugol ɓanndu ɗum no loyi holla wondema ɓernde nden no loyi mana rewɓe ɓen no wonno wedelan ɓe gaynata goɗɗum rewɓe ɓen tigi tigi hiɓe kelɗi telen maka piiji go ɓuri worɓe ɓe ko ɓe wakkiloto kon tawa gorko ko wakkilotako telenma piiji go ɓuyno woodi debbo tawa wakkilotako
bima'ana hoore o ngal dongal ngal o rondi ɗo golle ɗo woni wadde ɗe duwa wadde ɗe fof mo wadde ɗe gol kam ala ɓaɗaɗe few ala ukkitaɗe few fi o debbo ɗo ko ni gol koye waɗa ɗum ɗo ala wadde gol ko acci ɗum e hoore makko kono o ɓiɗɗo wonaɗo yewtere ɗo wondema koye o anndu ñande go nene makko sowino mo e hoore lo'ere e hoore lo'ere kadi fawtiɗe hoore lo'ere no o jaɗɗiri ka nder reedu o ko noon kanko nenera on woni romkirde ko wona noon ha hewta ko jibinte ɗon si o jibinama kadi ka jibingol mo ɗon kadi ko sattede go'o nden ɗon sattede kadi inde waali ɗon hande kadi ne'ugol ngol danko ha janɗa nden sattede ɗon kadi no ɗon bi maana oɗo yo andutude awa nokkeli buy rewama neɗɗo no andi ɗum noon kono so andintinaka o hittinta fi hunde nden o ƴettirede sama kala o teddinta fi mayɗo jogotako nde soome e yewtino ɗo ñande go wiwɗen bani adama allah subahanahu wa taala on ne'aymo ka galle hollamo no gurnanɗa fewdori o jibine e galle o heɓa miññiraɓe tawa nene makko no wuuri ba makko no wuuri soro makko no wuuri pati makko no wuuri allah o hollamo hey ka modimbo a yi miñamma hande no jiɗko hande miñamma jibinama ayi no wayi an kadi ko ni wonoɗa hanki ay miñamma hay hunde wawaka hay wuttakanaka ko woni wo koye jogide ɗuyɗuyɗude wata o hen wata huru wata helu wata hen wi fo wata ɗum ɗo an kadi ko ni wonoɗa hanki o yiya kono o wata taskade kono o yii o darano fewni noon kanko woni sagata hattuɗo doole no woodi oynayi no fewnoɗa ɗo ni awa iway ɗo kadi ayino ndene ma baba ma way ɗo ni a wawya ni ayino soro ma way ɗo ni e patima an kadi a wayoya ni mana ko lo'ere molanade wona iwede e mum doole heɓo doole ɗen kadi ɗoytoyo aɗa kadi lo'ere go ko ni gurnanɗa woni yaarude on tigi hollete ɗum ɗo kono o wata andude so yewtaka joni noon o ɗo himo yewtude ɓiɗɗo makko he hanki haɗi ko a sowaɗo nene ma no loyi o sowima e hoore nden lo'ere ɗon lo'ere no ɓeydade e hoore mayre kono wonirɗa ha jibinaɗa ɓayra jibinama muynuɗa ɗon ha wa fisaluhu fi amain maana entugol mo ngol yani seedugol makko e nene makko ngo accugol muynugol makko ngol ko e nder duuɓi ɗiɗi mana sari al islamu no newni yo boobo on muynu duuɓi ɗiɗi wal walidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma radaa yo boobo muynu duuɓi ɗiɗi bi maana entugol mo ngol ko e nder duuɓi ɗiɗi ma ɓaawo duuɓi ɗiɗi sadi on ɗo waɗaali farilla be duuɓi ɗiɗi ɗin timma waɗaali farilla wondema siɗi timmali hara ellano goɗɗon go nangidirde ko liman arada an yutimma radaa allah on subahanahu wa taala ko waɗini ɗum ɗo ko noon haɗa kanko emo mari hikmaji e nder muɗum e wata yewtude fi majji ɗo ɓayro wona fi muyningol wonɗe yewtude kono noon kala ko allah on happi inni wone ha saba kaari haray nafa monno e mum onon nafa monno e mum ko ɗum no waɗi si allah wi yon waɗa o fisalu fi amain joni noon si ɗum ɗo waɗi a niskur li wali walidayka awa ko min taguma mi waɗuma hakkude yimɓe ɗiɗo nene e baba mi honnuma gonnanma aranan an ka reedu yummama si ɓayɗo a jibinama
gurnam ma hikkuɗan ɗon haray ko nene ma no tambi ma ka buse maɓɓe ɗo eɓe wundima e nder duuɓi ɗiɗi baba yewtaka fi muɗum ɗo sabu ko naargol ko ɓurɗo soñjade on fi on yo ɓurre hittinede fi on ɗon wona wondema fi baba on tawaka kono o soñjamo nene on woni rondade ɗo baba on kañum rondakimo ɗum way si ɗum ɗo yewta ɗo baba sowotako baba muyninta adda e noon dépense ñammine nene on ñammine ɓiɗɗo on honnayɓe holtinayɓe ñawdayɓe si ɓe nawni mana kanko kadi wona ka yaasi woni wona on feraɗo aya o yejjitali fi makko kono ɗo kaka ɓuri taƴƴinede yawre iwray ɗon ma welsinare iwray ɗon ɓura noon ɓurti teddinde fi mo joni hino golle waɗade ɗen fiya andutu an kadi yoɓɓitugol nde moƴƴere waɗade ɗo hino ɗe golle waɗade ɗo ko golle medduɗe fini awaɗe ɗon hanndi e joddi nin ko jarnugol ɓe weltanoɓe hara yawanali aniskur li wali walidayka jarna lam min Allah taguɗo on jarna mawɓe ma wonɓe sabu argol ma ko adna ɗo ɓen tambidima ha wawɗa wurande hoore ma si wonano ɓeɗo no hare ɗo a alano ɗo ko ɓeɗo Allah waɗi sabu ya woode ko ɓeɗo waɗi Allah waɗi sabu ɓayru a woodama ya ne e janɗa tawa ka a aden timmuɗo tere wawuɗo wurande hoore muɗum kono e hoore ko jarnata Allah kon jarna mawɓe ma ɓen kon Allah e mawɓe ma ɓen fotata ɓe fonnatake ko ɗum waɗi mawɓe ma ɓen keerol no woodi ha honto jaɓantaɓe keerol no woodi jaɓan mawɓe ma ɓen ha ɗo si hewti ɗo wata jaɓanɓe wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma si tawi ɓe forsima ɓe doolima ya shirkana min Allah waddalan e kafido ɗum mana rewa sanamuru ma ƴetta goɗɗo goo ko Allah wono min ma kafindinala min e goɗɗo goo piiji ɗi mi hertori ɗi min haɗa ɗum ɗolla hiɗa anndi wona goonga wona haqiqa wona noon haani wonirde ɗo on wata ɗoftoɓe fala tutihima ɗoftonene e baaba jarnaɓe moƴƴereji maɓɓe ɗin kono si hewti kaɓe innata yeddu Allah ɗon o wona ya jaɓu ɗo kadi koye anndu ko wi'aɗa kon ko fii ka Allah ɗa pet telema ka Allah on pet innaɗa wata jaɓu ko lutti kon fof wa sahibuhuma fi dunia marufa haray ko lutti kon fof koye a wondir e maɓɓe ka adna ɗo no moƴƴiri ko yeddugol Allah ngol pet wi'aɗa wata jaɓu joni ɗo ko fi yeddugol Allah wona yewtere alhamdulillah rabbil alamin wona enen ko en julɓe en finum tawɗen ko en julɓe mawɓe men fen ko julɓe haray ko hasi kon ko ɓuri ɗuɗude kon nene baba forsata goɗɗo yo yeddu Allah si waɗile awa koyo salo yeddugol Allah ngol kono hara yawre waɗali wa sahibhuma fi dunia marufa haɗa koye a wondir e maɓɓe ko adna ɗo no moƴƴiri mana salanagol ɓe ngol wona yo yawre aru e mum ma bewre naata e mum ma kala ko innete angal teddugal e golle ɗo ma la wadde kono nene ko nene baba ko baba ɓiya piiji luttuɗi fof mi waɗay ko ɗum ɗo tum woni mi waɗata ko lutti ko fof mi waɗa
بمعنى تجعل نين إبابة تواكا حيفين قلب تواكا salagol nule maɓɓe go'o hara wana ɗum ɗon tawaka ɗawugol ɓe tawaka sifa ɗin piiji ɗum fof tawaka ko hunde wotere nden pet tawi ɗum ɗo no yowdiri Allah holle kadi ko dewanga yo on tigi shirka Allah winna ɗo ko wakkilaki few mana hunde harmude tahrimu qat'iyan sinene ba ari wiigol ɓiɗɗo be waɗa haray wata o waɗu kono wata o yaw wata o ɗaw wata o taƴo wattabi sabila man anaba ilay jokku laawol ɓen ruttiɓe ari ka an min Allah jokku ɓen feewuɓe ruttiɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala jokku ɓen ɗon ko pay ko wona yewtede ko ɓiɗɗo wona yewtede ɗengal ngal ko qur'ana o woni yewtude ko ɗengal lukman wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna ɗo on ko aya qur'ana no yewtude on ɗum Allah tigi tigi no fewti on tigi no haala وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون donc Allah subhanahu wa ta'ala yewtude wona ɗo waajede on wondema haray jokku ɓen yimɓe feewuɓe wonɓe wadde ko yamira kon acca ko haɗa kon ruttiɓe woni e ley konngol Allah subhanahu wa ta'ala andita noon neeɓi ha neeɓi wo kaka an min Allah artoyte kaka an ruttoyte yani fof kaka Allah to iwri o fof kadi hootoye ka Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun nde ñande mi hollay on mi feññinana on ɓanginana o yi on laaɓa pos kala piiji ko wonno ɗon wadde kala golleji ɗi wonno ɗon huude yaltinana on ɗi hino kaari a waɗno hunde kaari hino ndaara tawa hi ko an tigi waɗi kaari a waɗano hunde kaari ndaara ko an tigi ɗon kono no wadde tawa kono woniri hanki wono feere o ko nano ɗo jippo toon hay si goɗɗo innama ko feƴƴi kon fof waawe yiltintinede on tigi yiya honno feƴƴiri aɗa mettane faamude kono enen ɗo jooni ɗum ɗo mettana en fi hannde kadi o kamana ɗo jooni mo ƴettude koko woni wowlude ɗo si wonoy ɗo mbaawa duuɓi sappo waawa yaltinede holle ɗen wondema ko niwde wawi kadi wonde ɓaawa duuɓi temedere yaltinde himɓe ko niwe mana Allah subhanahu wa ta'ala on e ɓawgal makko ngal e o holli wondema hino dalil wonde so hunde waɗama nde feƴƴi hare nde lannaali ine wawa artirede nde wonta kadi wonno ɗon fo yiitande kadi anda nde wanno yo noon fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala no wawi artiranamo ɓe gurdam mum ɗan no feƴƴino no fof o ndaara o yiya gootum o tawa ɗum ɗo fof ko noon tigi woniri tawa o wata yeddude hay hunde ɗum ko honɗum firi wondema neɗɗo yo anndu Allah subhanahu wa ta'ala ko raqib Allah no suti a wata wadde ɗo goɗɗum hara wona e hoore ndi leydi Allah ɗo ndi ɗo leydi kanko jeydi a wata wadde ɗum ɗo hara wona e hoore leydi makko ni kanko Allah a wata wadde kadi goɗɗum hara wona e nder o sa'i mo Allah jonni ɗo jemma ma ñalawma ɗiɗo kadi ko kanko jeeyi jemma kanko jeeyi ñalawma gila aduna on tawi en hay goto e yaali wonɗo addude jemma adda ñalawma adda jemma o natta adda ñalawma adda jemma hay goto e yaali bani adama taga aɗa no waɗa ɗum ɗon andi ko Allah woni waɗa joni noon a wata wadde hunde si wona e nder sa'i mo Allah on jonni on kanko jeeyimo jemma e ñalawma a wata wadde kadi e nokku
hay e hunde si wona e nokkure nde Allah waɗa nden ndi leydi Allah ɗo ko kanko yeehi ya bunayya إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني كفلي تقول حالك أني سأدنو هتين في قدو ولا في مكة ولا في مكة وين يا بني wiɗo kadi yabunaya wiya kadi yabunaya mana holli wondema wona ɗo yewtede no hitti wonɗo yewtude on wonɗo yewtude on wona ɗo yewtede no hitti e makko ko wasi mo wiide yabunaya 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 mo fillitade sina ɗo ngo wolana ɗum ɓiɗɗo ma so en ndi joni an wolde inde makko ɗen toujours mamadou 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 ma ibrahima ibrahima mako nande sifa ɗum haɗa holli wondema no hitti e man kadi sa da wolude woola inde makko nden ma andintinamo sago ma koye wattan haqqille ko wona yewtede kon kadi sa woli ha gayni a fanki ɗum a wolito e inde makko nden ɗum kadi haqqille artaki tan o heɗito ko faalaɗamo yewtude ko innaha on ɗo damir on ɗo ha on ɗo ko hunde mustafir yani ko musulmana ko winni onni e misal simi waɗi noon ko boni emisal simi waɗino ko boni haɗa ko honɗo ɗo woni joni awa ɗum on bone mo waɗɗa so tawi himo fota e miskala darratin ko miskala habbatin min khardal khardal koko fanɗiya alaka meɗen ga enen ko ɓuri fanɗude ga ko meɗen gon ko innede ko abbere foñƴe hara bone on no fota e abbere foñƴe fanɗude no fota e abbere foñƴe fanɗude hara nde abbere foññe kadi no e nder fetere e nder fetere wonde ka asama dow ma ka leydi ma kala ka wonata Allah subhanahu wa taala artiray ɗum ɗon ha hewtita Allah arti mana o bone ɗo o khati'a ɗo o junubu ɗo ka o woni wo ka o woni no o fotata wo no o fotata Allah subhanahu wa taala artira ɗo kadi ka jooɗo miijitoɗa moƴƴa araboɓe sino yewtire fii ko fanni ko zarra ɓe yewtata ma hardal habbat hardal joni si tawi hunde ɓurde fanɗude majjaali wona ko janɗe ko majjata hunde ɓurde fanɗude noon majjali few tawi kadi nde ala e kene no gasa koye nder luuro hon hayre ma fetere ko woni fetere no mari ɗum luuro hon ko kunni kum gabbuno nder toon ɗum no weddi no ka nder iri no iri ke nder leydi ley ga kun ɗo Allah subhanahu wa taala no suuti ko gogo mana ko majja ɗiɗɗiɗi Allah subhanahu wa taala kudura makko adday ko tammun ɗum kum peesete haray ko mari joddi ɗum ɗo e fanɗude no fanɗiri ni Allah subhanahu wa taala addi misal ko ɓuri e fanɗude kon fiyo on tigi reeno o wawa hisinde hoore makko e nder piiji geɗe ɗe ina anndi zunubu mo abbere foññe ɗum ɗuuɗa junubu ɓe abbere foññe geddi Allah ko on tigi yeddi Allah haɗa no fota abbere foññe fanɗude ɗum ala no fanndi haa feƴƴiɗi kono haysi ko noon fotata awa anndu dey Allah subhanahu wa ta'ala on ka ɗum ɗum mari wo ka ɗum ɗum maroyi Allah sorta e toon artira haa wonta e kene fof yiya si ɗum ɗo kadi hewtama peesete si peesama joddi mum ndi waɗata joni ko on tigi anndu wondema hay e hunde wawata
suuɗaade Allah subhanahu wa taala ren no lutti ɗo seeɗa leeran ko woɗɗi ɗo inchallah darsu arawawo o en etoto gaynita ɗen aayeje tati luttuɗe ɗo ɗe on tuma résumé qissa o fof inchallah ha e darsu arayo on hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sallo noddi